Gachlec. Slick Gachlec. Dyma ni eto. Helo na. Helo. Mae Sam yn dweud helo. Mae'n amser tric a chlic. Ydych chi'n barod? Ydych chi'n cofio? Beth ydy hwn? Bola. Pa sain? Da iawn chi. Beth? Neidio. Pa sain? Pwy hwn? Ie, cath. Ydych chi'n cofio'r sain? Cofiwch y tafod? Da iawn. Gwallt. Pa sain? Witwat, witwat. Pa sain? Beth am hon? Bola. A dyna ni, nôl ar y dechrau. Pa sain? Un atgoffa ni. Da iawn chi. Y sain heddi ydy l. Dwedwch ar fy ôl i. L. 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 Da iawn. Y symudiad. Lori. Lori. Ydych chi'n dweud lori? Unwaith eto, lori. A'r sain l. 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 Da iawn. Beth am dweud y geiriau yma ar fy ôl i? Ydych chi'n barod? Lamp. Lôn. Lol. Lawr. Lawr. Lamp. Lol. Syllu ar y sêr. Cofiwch nawr dweud bob sain ac yna newn ni ddarllen y gair. Dilyn y bys. W, a, l, wal. W, a, l, wal. Wal. B, a, th, bath. B, a, th, bath. Beth? Bath. Mae Sam wedi mynd i gysgu. Rhaid symud Sam. P-e-n, pen. P-e-n, pen. Beth? Pen. C-a-th, cath. C-a-th, cath. B-a-t, bat. B-a-t, bat. Beth? Bat. M-o-g, mug. M-o-g,
Mwg. Beth? Mwg. A dyna ni nawr te. Ydych chi'n barod? Pan bydd Mrs Jones yn cael y cardiau'n barod i wneud y bysedd. I wneud y bysedd. Dyma ni. Beth ydy hon? Wal. W, a, l. Bat. B, a, t. Mwg. M, w, g. Cath. C, a, th. Pen. Pen. P, e, n. Bath. B, a, th. A dyna ni. Mae'r sesiwn wedi dod i ben. Felly, pob hwyl am y tro. Hwyl fawr. Mae'r lori'n mynd lawr y lôn. Bap, bap, i lawr y lôn. Mae'r lori'n mynd lawr y lôn. Bap, bap, i lawr y lôn. Mae'r lori'n mynd lawr y lôn. Bap, bap, i lawr y lôn. Mae'r lori'n mynd lawr y lôn. Bap, bap, i lawr y lôn.